Kublai yapi, kani to ko UDIT channel, nga to arki. Negas ngi kwa uklam chapi, ha ko wai to wa kapang ko imlang kasalang kayong i. Mentu ko topik ko uklam mo chapi to chapang kabisanar chipau tengka. Dari dia wo jok ke le ne jok tmupi, tat kini ki por wadadep, ha kani ka tan kayong i, ya kani ka pisa kenyi ka untuk ka pisa kawalai. Ini kata legal tender. Ada percanga wat ya kidau, tang wam tip o ne ya kidau. Kalau ada na pi ki wat tip ya kidau, desnyo bha u comment ha ka comment section, kenang wa I ki wabun yo tip yo che na ki ya kidau pen kami ya kani ke pisah. Kalau ada pi the experience le the champi, wa kani ke pisah manamut pi ulai tiar, mem him le ne pediang ki bru hapok kani ke district kayo eh. Ya kani penyugo ya kau wina ke jing Sa'din lene kata ke jing bek kayong I ki wachong ha kani ke district East Jaintia Hill district kedam pen kami ya kani ke pisah kau wabut ni te na de ki bru ki wawan nabar mandara gi ya kani ke pisah mut gi ulitet tiar hino na dem himi ya ke tu ke pisah dan mudur dengar de pi kamno senyau ki bru lene kamno kengi ya ke district kayong I. Untuk manggo kawina ke jingjak burom ya warok ke distrik kayong I. Ta kamno ule ta kemo wa kani ke bisa chipau tengka to ke bisa ka peni da ke Reserve Bank of India lene ka bank ka wahe du apo ri kayong I ka wachna ka peni ya ke bisa. Ta hadu katte peni go ya ki order wa kani ke bisa untuk de ke bisa ka wahoi lene ko mande kata legal tender. Ya, sabut ni teh penyu wa IMM king mem burami ya bank Reserve Bank yang keri kayo ni. Ya, kerpat o ya pi lang ba kani ke video kam ko kubor ko pun poi che pi woro ki wachong wasa ha ka East Jaintia Hill district kam tam was nyobhau pen kam ya kani ke pisa yo penyu go wa ile untuk ki wabek Henry ki wasian open you kelak kedak wa wisno ketilangi borok ha kani keri India kayong I sakawi le yo but yo open you go wa I new kori lene burami ya kataka bank ko wahe do apok keri kayong I ke Reserve Bank of India telede jam pen kami ya kani kepisa dini chakmat ya ka order le penmi u DC yang ke East Jaintia Hill district kayong I wa ya kani ke bisa to open kam warok kidukan kibru to him to pediang bat uji ki tetiar tetar lang ba kani ke bisa kam ki wihi ki bisa ki ubun ki I wujud pen kami man kasngi ha ka jim kayo I es nyobha u kenkor nyokor ya kani ke hukum bat pen kam ya kani ke bisa kam wujud pen kami ya ki ubun ha open kami man kasngi iwalang ba kani ke video ladas nyo yok mentoy pi lang ba kani ke channel kayo nga das nyo ba subscribe hamen lin le press yo bell icon bat share lang le wa iperlok perjor ki wah yung asem ki yung pi kenang wa kani ke kubor ha ko wa utip yu pen kam ya kani ke pisa yo like you have ha an ko pen khani ya ka hukum yung disi lene yung ki bor senchar ya pen kam ya kani ke pisa kam kadak ko is no ktilangi wa ga district kayong I ha ko wa upen sup pensanyi ya ki wachong wasa ha kani district kublai chibun ubla kurku kerdo ep